khona. Ngiyacela ke bazalwane samukele ubaba umpostoli uMkhize induna yenkosi. Jesus. Mana njalo Gosu Jesu mana njalo mana njalo Gosu Jesu mana njalo phakathi kwempilo zethu. Siyabonga moya ongcwele. Thatha udumo, thatha indawo ingeyakho simakade. Igama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga moya ongcwele. Ukhulu ubukhosi benkazimulo yakho. uNkulunkulu wethu namandla. In Jesus name. Egazi zincane izibongo zami Jesu yena wangithenga bazalwane ngokukhulu ukuthobeka ngibingelele the visionary ubaba wethu uNzuza. Siyabingelela kakhulu we movement inqaba kaJehova. Ngicela ukuthi ngisho ngakho bazalwane, amen. Angazi ibandla lingama ngeenyawo, simqhobele kakhulu izandla egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Ngibingelele, ngiyacabanga umkhulu wala ekhaya ubaba umfundisi umsomi ngixolela mengabizi kahle, kodwa ngoba ngizwe ubaba uDlamini ethi ubaba kuye emshuthu omkhulu kulendlu, amen. Siyabingelela kakhulu egameni lenkosi uJesu Kristu. Sibingelele uSokhaya ubaba wethu ubaba uDlamini, ubaba uthobe kakhulu bazalwane ngendlela esimanga. Siyabingelela kakhulu, angazi noma singabashayela nabantu abadala izandla bazalwane. Abagcotshwa bonke abakhona kule ndawo siyababingelela ngengibaqede. Ngibonile na kupost khona ama-archbishop bazalwane okungabagcotshwa abakhulu. Khona nowakithi ke ngiyabingelela Khabazela Mumbo Mhlophe. Sibi side simajembelezana saphanga abangoma bavunga. Ngicela ukubingelela kakhulu wakithi wena, amen. Singalishayela ibishop bazalwane izandla ezinkulu. Hallelujah. Yonke indawo ibe nayitila khona bazalwane, amen. Ngicela ukubingelela abafowethu abasithwebulayo. Siyabingelela mfowethu egameni lika Jesu. Namuhla uyangithwebula, ngiyabonga inhlahla kwayona leyo, amen. Ngibingelela uMr Unique. Enye into enza ukuthi nginibingelele ukuthi nginibonile ninikela.
okungayona into encane bazalwane. Abantu abasuke beze ngalomsebenzi bayakhohlwa ukunikela, bafana labaculayo abanikeli bazalwane. Amen. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ke akanibusise ngaloko ukuthi anizile nje ukuzothwebula inkonzo kodwa nizokhonza, ngoba ukunikela bazalwane akuyona item ekwi-program. Ukunikela kuyinkonzo kukodwa, akuyona into yenza ngoba ukwi-item. Bengisho nje mfowethu Sotobo siphethele uhlelo, ngiyabingelela mfowethu. Bengisho nje usinikelisa, ngisho ukuthi uma singakanikeli ngama-app msho ukuthi asikanikeli. Amen. Ngiyathanda ke bazalwane mina ukunikelisa, ngiyathanda futhi ukunikela. Ngiyezwa nje ukuthiwa singashumayeli kakhulu ivangeli lemali bazalwane. Ngaphandle kwemali alihambe ivangeli. Into eyenziwa abelungu balwe benza sure ukuthi bafuna thina meshumayela ukuthi ubusisiwe umuhlupheka, ubusisiwe umbuthuko. Thina yabona abelungu nje bafuna shumalele lo vangeli. Uma uvashela amasonto abelungu bazalwane ayikhulunywe nje indaba yenhlupheko, ayikhulunywe indaba yokubusiswa uhlupheko. Kubelungu ayikhulunywa bazalwane, kodwa bathe uma leli vangeli kumele lilethwe kithi bathi labantu singabenza kanjani ukuthi bekholwe ukuthi ukuhlupheka okwabo. That's why kubona ukustrategisha kangaka ukuhambisa ivangeli kithi bazalwane. Ngisho sesiyamukela insindiso kodwa kunzima because sakholwa ukuthi njalo uma kuzonikelwa bazalwane ke lokho kusothandweni bazalwane noniyazi yabona siyatandanisa lapha nanoma nivakashela bazalwane abasonto abelungu. Enye into elekelelayo nijwayela nje namasonto abelungu uzobona. Kade ngithetha babudlamini ngangena kwelinye isonto ngithetha nje mengifika kwenziwa iThanksgiving kuDisember, ngifika akudecorate kanti ingane zakhona ngisanda kuyibona zenza ibaby shower zidecorate kuhle. Ngafike ngathatha lezi ngane ezijabuliso ubufebe ezikwenzayo kodwa zihluleka ukudecorate uma zizobonga uNkulunkulu. Ngamanye amazwi azimthanda uNkulunkulu kodwa meziyobonga ukuthi imithi zikwazi ukuthwala abafana ubusuku bonke ziya decorate. Jesu. Because ivangeli elishunyelwa ngaphakathi esontweni abelungu bashintshe ingqondo zethu bazabasenza sengathi uma sifuna umnikelo esontweni ingoba siqola abantu. Amen. Kanti njengoba ngicabanga ukuthi uba uzuza usuka eshow uma kuthiwa kuyanika ku200 akona isho upetrol okubuyela eshow. So kodwa sizothi mesiphuma la sithi awuphinde ubuye babunzuza inkonzo bivumile. Kubuywa ngani ngoba lithi iBhayibheli ayikho indoda engaye empini ngeindleko zayo. Yebo. Ngiyabingelela mfowethu oshaya ikeyboard, ngiyabingelela egameni lika Jesu mfowethu. uNkulunkulu akubusise nomfowethu okulekelela. Ngiyabingelela worship team. Bengidlula nje lapho bazalwane. So ixoxa sobe sixoxa ngomhla ka24 babudlamini lapha sikulento eheritage. So besithi nje Jesus for Africa ngoba uJesu waseAfrica. Yikuthi sibekelwe nje lezi ithombe zabelungu enigcwalisa izindlu ukuze uma ubona umlungu ukhothame. Kodwa uma sivuma ukuthi uJesu kade kusho ubaba wami lapha esontweni ubaba uNcele, uma sivuma ukuthi uJesu uyinzalo kaDavid, uDavide ozala uSolomon, uSolomon othi ehlabelweni seyihlabelelo ngeminyama ngokwebala kodwa ngimuhle. Uvele sho njalo noSolomon athi ngiminyama ngokwebala. uSolomon ozala uDavid uthi ngiminyama ngokwebala kodwa ngimuhle. Ukhona nomlungu omnyama. Yini esizalweni sika David kodwa kuthiwa uJesu umlungu. Ethi umebhala kuJohane ethi uJohane onwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Ukhona nomlungu oneinwele ezimhlophe ngoba umlungu inwele zakhe uma esekhulile zifana nomsila wehashi, hayi njengoboya benzimvu. Kodwa umuntu omnyama othi uma eqhaqaza bazalwane inwele zakhe zibe mhlophe njengoboya bezimvu. Umethi uJohane onwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu. Onjani kanti lo muntu? Abelungu ke basenze bathatha uJesu bamenza umlungu zesikhothamele bona basinika leli ivangeli elifuna ukulishumayela lokuhlupheka. Kodwa bengazele lokho vele bengazele nakuzokushumayela abazalwane bengizokhonza. Amen. Ngoba bese ngizwile ukuthi umfowethu ukule ndawo angingaqediki isikhathi sabantu abakwipost bazalwane abahleliwe
u5 minutes nje mkhulu bese ngihlala phansi bese ngibingelela ileba zangicathi sonke ngicela namukela ukubingelela kwami nengingambalanga kodwa ngiyacela kwamukela ukubingelela kwami njengoba bese beshilo bazalwane umfoka Mkhize khona la eMkhobosa amen uphelele nje lapho bazalwane akukho kunye okungale umntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngisindisiwe cause ebandleni ngiyisayoni lesangampela bazalwane amen siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngokusigcina bazalwane ngicela sivule amabhayibheli 2 Timotheo uchapter 4 uverse 9 sifunde nje sofunda 9 sigcina ku11 bese ngideda indawo bazalwane ngoba bengekho hlelweni kanti okunye njalo umfundisi uNzuza nikujwayele uma sifikile ningashumayelisi kade ningakuhlelile amen futhi khona makade sekushumayela abahola abanjengoba budlamini ayikushwe sekunzima bazalwane amen mase sekushumayela abantu abadala umuntu omdala ngathi engagcina bazalwane ngoba usuke ezoletha nesibusiso amen manje meqale yena uvela ubona ukuthi konakele amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu nanokuthi bazalwana ngisho lento ngoba nami ngiyayisebenza le movement bayazi abanye bazalwane uhambo luyaqhubeka movement movement bazalwane iyawudinga umnikelo kakhulu angifuni ukukufihla lokho Nzuza into eyenza abantu abaningi bephela amandla endleleni ukuthi bahamba nabantu behluleka ukutolika umbono ngoba yikho into eyingozi njengokuhamba nabantu behluleka ukutolika iphupho lakho angiphindi ayikho into eyingozi ngoba nakhona emasontweni nje bazalwa kuyenzeka umholi umholi ehambe nabantu kodwa behluleke ukutolika nje iphupho likamholi seshumayela omunye ngimemile lapha esontweni wathatha ibhena khona lokho ibhena lokuthi asilobeni umbono wathatha wabhesa ngicela ukubuza ebandleni uthini umbono kwathi inya esontweni kodwa abantu bahlezi beyibuka le bhena ibhaliwe vision ibhaliwe mission bahluleka ukuyichaza njengoba ibhaliwe kodwa indaba zabantu bazazi from A up to Z kodwa ibhena nje ne vision eyodwa line owodwa imission mhlambe ama lines awu5 ubothi ufike ebandleni lakho vele uthatha ubhekisele ibhena yakho bese uthi abayitoliki uzubona ukuthi uhamba wedwa ngoba once uhamba nabazalwane bengayi understand ivision that's why umholi uzothwala kanzima ngoba enye into babudlamini okumele singayifihli abaholi bathwele kanzima emabandleni abo ufice umama abambiza ngomama webandla uyoklina esontweni uyowenza yonke into kodwa zikhona izingane zesonto kodwa zothi mayifika seyisweke kahle uxa lezi ngane zakubekushane ubani esontweni ngoba enye into ukuthi abazalwane yahlula kuba isiqalekiso uma umuntu ohola ezokulungisela indawo wena ozokhonzela kuyo angiphindi usukuyilandela isiqalekiso uma kuzophuma umama lapha endlini ezolungisela wena uyingane esontweni ufike nje usuhambela phezulu usumuhle ungazi ukuthi kahle kahle uyinuku kwa wena ngoba akekho umuntu ongayindawo engazi uthi njani angiphindi winuku akekho umuntu wesifazane okokuqala nje akekho umuntu wesifazane ongahlala endaweni engcolile so akekho umuntu wesifazane ocabangayo ongaye endaweni ongayazi ukuthi ihlanze obani ngasikhatsini kanjani asithi amen so ivangeli leli lingakhulumeki emasontweni ngoba sizama ukulibamba ngokwesonto into esilimaza njengabaholi sizama ukukhanda amasonto bazalwa sikhohle umbuso kaNkuluNkulu ngoba ngeke ungisize ukuba nesonto eningi nabantu abaningi esontweni kodwa bonke bengeke bembone bengeke befinyelele ngoba lokho kosho ukuthi angisebenzanga ingakho phela kuke umsizana umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa elahlekelwe nje ukuphila kwakhe amen so ezinye zezinto lezo nje okumele ixoxe emasontweni manje abafundisi bayanisaba bazalwane bayanisaba mina ngazi abafundisi bebesaba kangaka
Bayanisaba indlela abanisaba ngayo bayanisaba. Ayibo babudlamini niyabasaba bazalwane. Hawu. Mina ngikhomenta kade bedle nando senganikela ithi amen. Ukuze bona nasesontweni uyadingeka umnikelo. Asifundeni bazalwane ngoba bengingazele lokho. Kodwa nje ngifisa ukusho lokhu bazalwane. Alihambi ivangeli into enza ukuthi ivangeli lingahambi kahle. Ukushoda komnikelo. Eqinisweni ukube kuya ngami. Mina ngabe siyanikela ngoba singakanikeli bazalwane. Yebo. Angikusho lokho. Mina ngabe siyanikela ngoba mina bengingakaboni ukuthi sinikelile. Amen. Lithi iBhayibheli akwengikusho lithi iBhayibheli kuMateyu lapho khona ingcebo yakho nenhliziyo yakhe khona. Uyabona manje mase ngene koyedwa message ethi kune scam capital konke akekho ongafocus la esontweni. Because sonke singa worried ngama app ethu ukuthi hayibo na kuthiwa kuyaskenywa angisheshe ngiyolokha asiwakhipheke manje ama app kwesiwasebenzise endlini kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi nje lapho khona ingcebo yakho ngamanye amazwi umushiye u5000 ebank weza la no20 rand inhliziyo yakhe ayikho. Inhliziyo yakhe isebank ngoba uyabona nje once kwanento ethi qhu wezwa nje akekho umuntu othola ukuphumula uma esezwile ukuthi konke ephazamiseka kwi-app. Akulaleki bazalwane, I'm telling you akulaleki. So ingakho ngithi inzuza mina uma singakayisebenzisa i-app ngoba imali yethu eningi kwi-app ayikho emaphaketheni. Angiboni ukuthi sesikhonzile. Yabona ngivele ngingaboni ukuthi sesikhonzile. Amen. Angazi khona nabangathanda abanawo nje ama app mhlawumbe network imisivumela bazalwane because ukuze lo mbono uqhubeke bazalwane angikusho lokho wonke umbono udinga ukwesekwa and kungasekwa ngamavesi kuphela ivesi aninawo petrol bazalwane angiphindi ivesi liyamsustain umuntu ukuphila okuphakade kwelikamoya. But uma kuphunywa la uqoqa uma ukuthi into angizi ihosha ikeyboard sebeyakhokhela ukuthi bayagiga kanjalo njoba sishutha bazokubuza izithombe kodwa akanikelanga ngisho ngo10 rand kodwa exenzo kodwa ithombe ibuya nini mfundisi Nkosi yami kodwa akakhipha ngisho 10 rand ufuna nje isithombe azosiposta ke manje uJesu bekhona enkonzweni ehlulwe bazalwane ivesi lilungisa umuntu kwelikamoya but into ehambisa ivangeli umnikelo. But ivesi liyasikhanda yawuni bobudlamini sesikhandile bazalwane sikhandekile satshelwa ngenkambo satshelwa ngayo yonke into ukuthembeka yonke into sikhandekile and kusazongena abaholi abakhulile besikhanda kodwa inkinga uma siphuma lapha simishini nestress unzuza ukuthi uzobakhokhela ngani bonke labantu sibusisekile si right sifema bazalwane ekuke kwangena ubaba uDlamini kwangena ubaba uMsomo kwangena uArchbishop uMkhize hayi akhuphuka kakhulu bazalwane akasalele ngaleso sikhathi unzuzu uyafona phela no cameraman yase ngifuna ukutetela leyo mpahla phela manje singenze njani la ufundise yabona bayazi sigcina sesiqamba amanga ukuthi manje ayikho kwi-app yabona ngoba sisuke sizama ukulungisa isimo usebenzise yonke imali uhlelela abantu bahluleka ukuthi mase befikile bekuthwale nawo. It's painful but ukuhlela inkonzo akuyonto encane phela inkonzo ayihlelwanga namuhla inkonzo iqala ukuhlela mhla kwenziwa ipost 250 post nje kodwa thina sinikela u200 ngikhuluma ngepost engakasuku lahleli khona ngikhuluma nje ngepost ngiyayazi phela ipost ngaphandle benifuna ukwenza la wena abuye ngabonakala kahle kodwa mina ngiyayazi ipost umusu udinga ipost njengale eqamasha usiwenza ama name tag iqala ko200 kuya le akuveli so njengoba sinikela u200 futhi sinikela imali yepost futhi sisanikela nje imali yepost bazalwane ekakhipponist amshoot wayithombe ivideo le ngoba sobe sifuna bazalwane ayikho into singesifunela endlini angazi bazalwane
angazi kodwa singaphinde sinikele ukusupport umbono angazi ningasibeka isitsha egameni lika Jesu sisacula bazalwane egameni lika Jesu awukukhiphe nawe ebona ukuthi nawe ebandleni lakho noma ebandleni okhonza kulo ungathanda kunikelwe ngayo kodwa nje noma singathinta ama-app amabili bazalwane manganikela ababili ngama-app ngingavele ngihlale phansi bazalwane ngiyayithanda i-app hayibo bayayithanda njenge-app ke bazalwane isenhlizweni nje i-app yona esenhlizweni egameni lika Jesu ngicela ungifakele inamba la noma uyibize khona abanye abafuna ukusebenzisa i-app ngiyacela bazalwane ibize nje ngizoyisho mina yimi phela engikhulumayo sho number wena 079 480 9557 asiphinde bazalwane 079 480 9557 ngiyacela bazalwane ngicela sime ngenyawo zethu sizonikelela ukuthi okungenani angazi benihamba ngevan ngisho yami imoto bazalwane le yami incane kakhulu ayikudla upetrol kodwa awungeke ifike sho ngo200 ngeke bazalwane amen asimeni ngenyawo amen siyanikela ngemuva kwami asimeni ngenyawo phela qalani nini simeni ngenyawo hlabelela ke mfowethu ubuthinta i-app ngiyacela bazalwane nje okugcina sipende okugcina bazalwane ukusupport angikusho kanje bazalwane asingenzi offering akwesupporteni umbono ukuze mhlawumbe kuzwakale kahle sesiyenzile offering yothando ngisacela support umbono ukuze nangokuzayo lenkonzo ibuye bazalwane amen ngiyacela baba ingoma baba ingoma baba ingoma yebo ke ingoma sibuyele Nkosini siphakamisa udumo ngengoma we baba ingoma we baba ingoma yebo ke ingoma sibuyele Nkosini siphakamisa udumo ngengoma. Alright baba bambe bazalwane bengithe asinikeleni ngiyacaca ukuthi asinikele angazi sekhona ukukhalile lapho ungicheckele ukhona okay hayi siyambonga singahlala phansi bazama ukuthi asinikele but ngifisa ukusho lokubazalwane ngeke ukufundise nasesontweni bakudlamini umuntu akangeze esontweni eze nemali yomnikela kuphela ilango kofa umuntu itsida umuntu obulawa endlala noma evelelwe inkinga ibandla lihlulo kuhlanganisa imali ukuze kuvikele impilo yomuntu because ibandla lize esontweni nemali yokunikela kuphela akuziwe esontweni akuziwe kukhonzeni bazalwane nemali othi nje eyokunikela kuphela awulenzi lelo phutha kuyalimaza bazalwane umuza nje endlini kaNkulunkulu uyiphathi imali ngoba uzazi izimo ozohlabezana nazo endleleni awuzazi izimo zasesontweni khona nje izimo zasesontweni bazalwane kuzokuthi usukuma babudlamini umoya engcole vele ekutshena ukuthi kunesidingo ngibona isidingo la somnikelo kudingeka umnikelo ubone ukuthi uNkulunkulu umile nje kulento sidinga umnikelo ukuthi umuntu uphethe nje only 10 rand okunikela so ngiyacela bazalwane siyijwayeze lento iyo lento eyenza ukuthi nibone inkonzo ingasandi kangaka uthola ukuthi umuntu ohlela inkonzo ugcine enomthwalo omningi uma ezohlela uyacabanga kumele ngikhokhele isound kumele upetrol ukeep on egcina umuntu ayingcono ngivele ngingahleli then khathi umuntu engahleli ke bazalwane kulimala umbuso ngoba uma ungasuphumela udrive njalo every Friday abanye abantu bahleli imoto igcwele emathaveni kodwa manje embusweni sesiyahluleka ukwenza inkonzo njalo because aniwu support umbuso kaNkulunkulu
and mungasuphume la njoba kade esho babudlami mangasuphumela bonke abazalwane uzobafica la bathenga amabhakede kuyabuswa kodwa uma suthi anginikelwe abanikeli baba busisa umnikelo wakho wokusupporta umbono womntwana wakho uNkulunkulu bonke abalethile nabafisayo ukuletha nenhliziyo zabo ziyafisa ngiyakhuleka ubabusise egameni lika Jesu Kristu ogcotshiweyo amen uma khona bazalwane beside manje oyoba nayo akenza ukuthembeka kuye emfakele umfundisi imali amen yabona ukuthembeka siyabonga bishop yabona kuyasho ukuthi kwamkhize nje siyicacisa indaba ethi caca so uma khona bazalwane ngabe ukube khona envelope ngabe njoba ngisho ngiyayithanda bazalwane imali amen uma khona kodwa ngicela enze ukuthembeka kuye ukuze nangonyaka ozayo ibuye lenkonzo isela amen ngiyambonga uNkulunkulu singahlala phansi ngicela ukufunda ke bazalwane u2 Timotheo chapter 4 verse 9 othatha abazalwane ngicela uthatha umnikelo ufundeka kanje uPaul ucela uTimotheo ukuba eze kuye uPaul ucela uTimotheo ukuba eze kuye ungadlala mfowethu bese ngifunda lithi ke uverse 9 phangisa uze kimi ngokusheshsha ngokuba uDema wangishiya wayeThesalonika ngenxa yokuthanda lelizwe lamanje uKristu waya eGalatia uThithu waya eDalmatia uLuka nguye kuphela onami ubokuza nomakho ngokuba uwusizo kimi emsebenzini wokukhonza angiphinde bazalwane phangisa uze kimi ngokusheshsha ngokuba uDema wangishiya wayeThesalonika ngenxa yokuthanda lelizwe lamanje uKristu waya eGalatia uThithu waya eDalmatia uLuka nguye kuphela onami ubokuza nomakho ngokuba uwusizo kimi emsebenzini wokukholwa angazibazala noma ngawuphinda u11 uLuka kuphela onami ubokuza nomakho ngokuba uwusizo kimi emsebenzini wokukholwa angazi ukhona ophethe lesingisi bazalwane engifundele uma khona ophethe lesingisi ngiyacela ngifuna le verse nje bamsomlethi ungamshiyi uLuka umakho ungamshiyi umakho sidinga umakho nje bazalwane sidinga umakho ngoba akusizi ukuhamba nomuntu ibanga elide kanti engawona usizo emsebenzini wokukhonza akusiza ukhola ibandla kanti abantu ohamba nabo abalona usizo emsebenzini wokukhonza akusizi bazalwane ukujabulela inamba yebandla kanti akuwo ibandla ohamba nalo alikulekelele emsebenzini wokukhonza uthi umebhala uthi ngisize uze kimi ngoba ngisele nomuntu oyedwa ngisele noLuki naye nomesele kodwa khona umuntu oshodayo khona umuntu oshodayo kushoda umakho akunankinga nenamba yesonto akunankinga nabantu abahambile kodwa kunenkinga nomuntu ozokwenza umsebenzi wokukhonza ubelula sengihlala phansi for he is very helpful to me for the ministry. Verse 11. ayike into painful kwindoda yombono uma engekho umakho
ayikho into ebuhlungu enhlizweni yomoya abaholi benu bazalwana ngimtshela bayakhala ebusuku uma ningasekho ngenxa ukuthi niyahluleka ukuba umakho endaweni yokuba unidlale njengomakho uthi ke umebhala udema ungishiyile ngenxa yokuthandiswa bangaka abantu obabona baye kukhonza ngoba bethandiswe uyababala bonke abahambile baya kwamanye amabandla baya kwamanye amazwe kodwa uthi umuntu engisele naye ngisele noLuke kodwa noma uLuke ekhona kodwa khona umuntu engimdinga ngicela ukuphinde lo muntu engicela ukungithandaza. Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very helpful to me for the ministry. Babudlamini akusukusiza ukuba namadoda ebandleni kodwa engalona usithwaleni uNkulunkulu akuthwese wona. Angiphindi akusukusiza ukujabuliswa ukugcwala thina ezani besithi itafula ngoba sihlala lapha phambili etafuleni ugcwalisa itafula lokugcwalisa inamba bhala abantu bengalona usizo ekukhonzeni. Thothi yonke into yesonto uyazenzela wena obonayo ngisho kusho iTwitter la 150 kumele kuthengwe idiaphragm esontweni uzwela kuwe mholi ngoba amadoda onawo akhelesa awakwazi ukubona ukuthi uPaul udinga umakho ngoba uma kunomakho angeke ukhathazeke babudlamini uzoshumayela uphume esala umakho ebona ukuthi hayi ayisekho right le mixer le ntambo ayisekho right sekumele kutholakala intambo ezintsha ngoba endlini yokukhonza kuzobe kunomakho wathi umakho wangababikho wena nomama uDlamini enizobona ukuthi kudingeka idekho because ebandleni abekho makho sengathi uNkulunkulu engasifusela umakho sengathi uNkulunkulu engasenzela umakho balesikhathi sengathi uNkulunkulu engayibhola yonke le generation ethanda ukushumayela sengathi uNkulunkulu engabhola yonke le generation yezilimi sengathi uNkulunkulu engavala yonke labantu abathanda impulpiti kodwa bavuse umakho abazothwala umbono elithi iBhayibheli uNkulunkulu ekhuluma noMose uthi Mose ngiyakuthuma hamba uyokhipha abantwana babo uthi uNkulunkulu Mose ngizwile Mose ngibonile Mose ngehlile ukuba ngikhulula abantwana bami eGibhithe lithi iBhayibheli kuzwakala uMose uthi Mose ngiyobakhipha kanjani ngoba nginamalimi uthi uNkulunkulu Mose khuleka angithi unomfowenu uAaron noma ungangakwazi ukukhuluma kodwa uAaron uyakwazi ukukhuluma kodwa uma ufika kuAaron uAaron akazokhuluma into ecatshwa nguye uAaron uzokhuluma into ekhulunywa uwe Mose njengomuntu ohlangane noNkulunkulu sengathi kungaqedwa le generation ebafana abafuna ukushumana into ecatshwa ngayibo bengabuzanga kwabuDlamini ukuthi babuDlamini uNkulunkulu utheni sengathi uNkulunkulu engasivusela igeneration ehlalayo namadoda ombono ibuza igeneration ithi Zuzo uNkulunkulu utheni ngale movement ukuze ngishumayele kahle kumele ngazi ukuthi uNkulunkulu utheni. Oh Jesus. Hawu uNkulunkulu lithi iBhayibheli ngoba siyabadinga abantu abazohlala neleadership siyabadinga abantu ukhabazela abangeke bethande makuyisonto siyabadinga abantu abangeke bethande ibandla kuFacebook siyabadinga abantu abangeke bethande ibandla kuma-status kodwa bazodela ukuphila kwabo beye kumholi beyohlala phansi bethi mholi into esizoyihlalela sizofuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu utheni kuwe ngoba asikwazi ukweseka singazange ukuthi uNkulunkulu utheni. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuMose Mose hamba kuzofika uAaron
futhi wamose uma ufika uAaron uzokuhlangabeza ngoba mina uNkulunkulu uzobe sengifikile eAaron. Ithi iBhayibheli ke uma uqhubeka ulifunda lo chapter khona isikhathi lapho kwakuthi mekulwa khona uMose sentabeni kwakuthi njalo impi imilo uMose ephakamisa induku kwakuthi mekhathala isandla bese kuba nalawo uAaron bemphakamisa izandla bemthwala ukuthi into yaNkulunkulu impi kaNkulunkulu mayingahluli. Nibona amasonto ethu ahlulwa kangaka. Sinabantu sine generation efuna induku, asinayo igeneration efuna ukuphakamisa umbono ngoba umbono ayiwazi. Igeneration esinayo ayiwazi umbono. So njalo imibona isandla siphakama iqhumela induku. Once wangashumayela isande eyodwa noma amasande amabili useshintshile usekulela tende. Nakhona wafika wangashumayela noma wangagota useshintshile ukuleya tende. Uthi Paul mehle ngasemfuleni ngiyacela Timothy ungiphathele uMarko. Timothy ngiyezwa ukuthi emandleni nasemsebenzini naseyindaweni esengishumayele kuzo kunzima kubuhlungu ngoba abantu abazi baba umsomo ubuhlungu enibhekana nabo. Abantu bayitshela ukuthi kumnandi kuma phambili abazi ukuthi uma umholi uthi umile uma usufika ekhaya lento ibe buhlungu enhlizweni yakho uthi uPaul lento ibuhlungu kodwa ngicela ungiphathele uMarko ngoba uMarko usizo olukhulu. Ayikho lento uthi khona umholi oyonithanda ngokulingana esontweni basuke behlala ngani. Ngaphindi angeke umholi enithande ngokulingana esontweni. Usuke edlala ngani umholi phela bazalwane khona sokudlala. Buke ekhaya kini nje. Ekhaya kini awubuke akwengitshela. Buke ekhaya kini anginina nonke nazo amaphina abazali. Buke ekhaya leti buke ekhaya. Hayi ubaba noma ngathina basithanda ngokulingana yini bengantsheni nonke amaphini. Ngoba bona usikhotheni leyo laba kophela imali ebank. Bese kuba khona ingane eyodwa athi noma ehola umama ebambe yona ngesandla ehambe nayo uMarko ngoba wonke umuntu owusizo usuke uMarko. So njengoba nasekhaya ningalingani ningawazi amaphini nala isontweni kunesikhathi lapho baba umsomo ongeke uxoxe nebandla khona kodwa uzobiza uMarko uthi bo Marko usondelana ngoba niwusize emsebenzini kaNkulunkulu. Hawu umfundisi uyakhetha umfundisi uthanda ubani indlela oseva ngayo. Mina babu angibafihleli mhlawumbe ukuzwe noma ngishumayela la ngibafihleli. Mina ngeke ngithande ibandla ukulingana. Ngizobathanda indlela abaseva ngayo. Ngeke bamsomo. Kuzoba noMarko. Kube noLuke abasale nami emzimeni. Kube noDema abahambe bajabuliswa kuhamba bedakwa bagcwala izwe lonke. Beqeda ukudakwa babuya bazokhonza kodwa ngoba phela abantu bedakiwe bebuye bezokhonza. Yibo ke labelithi iBhayibheli bayathanda izwe lonke. Kodwa osale nami uyedwa uLuke kuphela. Kodwa noma ekhona uLuke kodwa manje akalona lolusizo emsebenzini kaNkulunkulu umuntu ongawusizo kakhulu uMarko. Khona umuntu okefike kushaya isikhathi uzwe ukuthi lento ngiyayiyeka sengikhathele. Ufethu yabona manje ngiyayiyeka lento. Bese vele uMarko. Lezo zinye inkunzi ayinandaba ukuthi uthe uyayeka ayihlangene. Zithanda ukubona amahlangene esontweni kodwa ayinandaba. Bese fika uMarko ezohlala nawe kuphela. Ethi baba ubuhlungu bakho ngiyabuzwa. Nami kube nginawo amandla ngabe ngiyalekelela kodwa amandla nginawo. Kodwa lapho ofa khona ngiyofa khona. Abantu bakho bayoba abantu bami. uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami.
belungisa uJonathan ebenza icovenant noDavid ethi uJonathan metshela uDavid noma ungafa kuqala kodwa inzalo yakho ngeke ihlupheke ngisekhona kanjalo David ngifuna noma ngifa kuqala inzalo yami ingahlupheki ngisekhona ingakho uma ufunda lapha ku chapter 9 uma efika uDavid efika endlini kaSaul wayefuna ukumbulala lithi iBhayibheli kuzwakala uDavid uma ethi qatha endlini usakhona la endlini kaSaul engamenzela umusa ngenxa kaJonathan hayi ngenxa kaSaul noma indlu kungekaSauli kodwa umusa akona okaSauli kodwa umusa koJonathan ngoba icovenant engiyenzile ngiyenze noJonathan angiyenzanga noSaul uSaul befuna ukumbulala kodwa imeke icovenant noJonathan uthi noma ngafa uJonathan kodwa inzalo yakhe ngeke ihlupheke ngikhona noJonathan wathi noma ngafa kodwa inzalo yami ngeke ihlupheke omama ngimtshela ungayeki ukuthandaza ngoba ngisho ungafa ingane zakho engaphumelelanga kodwa ezinye ziyoceba ngomthandazo wakho ungayeki ukuthandaza isibona simlapha simkhona simile ngamandla ethu singwe umthandazo yabazali bethu ababephuma izulu lina beyodayisa bephuma egebengwini behamba bekhala inyembezi bethi noma ngafa kodwa ingane zami angifisi ihlupheke umama umuntu osifazana ohlaliphile usukulwela lokho ukuthi noma ungadlula emhlabeni kodwa wenza sure ukuthi ngomthandazo wakho nangezikhwephe zakho nangokusa ingakho engafune umuntu osifazana ongenzile utho bosisi ngoba yiyo lento engizonenza ngigcine niqoma abantu abawrong uyamdinga umakho kule movement uNkulunkulu akakufisela umakho babudlamini ebandleni yamdinga umakho hayi abantu abakhonzayo khabazela hayi abantu abazokhonza kodwa udinga umakho ukwazi ukukutshela uhleli uthi umakho ngiyabona umoya wakho awukho kahle namuhla ngabe ubaba ngingamenzela because umakho uphila kuye nombono uphila kuye so ukubona uhlele bona namuhla ubaba kuyena lo baba besikhonsisa isonto edlule ngisho isimoni yakhe ngisho ngavutha kodwa ayizi nalomoya khona into ekhathaza ubaba bese umarket baba ngiyabona namuhla khambi kahle ngabe ubaba ngamenzelana befika uDavid ethi usakhona noyedwa sele endlini kaSaul engamenzela umsayo emahlajela uthi ke usiba ikhona indodana kaJonathan ilunyonga ngenyawo ayikho lapha kulabantu asebe rejectiwe vele ngokwempilo kodwa kwasho ukuthi uma umusa usukulandela bazalwane umusa ukulanda ngisho ngabe kuthiwa uzalwa emshadweni ngisho ngabe kuthiwa uzalwa kahle ngisho ngabe kuthiwa ekhaya ingakekho akwakulungi lutho kodwa umusa ulandela umuntu umlanda lapho umfuna khona umbeke lapho umfuna khona ingakho lithi iBhayibheli uma efika iBhosheti kufika kulunyonga ngosam ukuthi idala kaca ngenyawo kuthi uDavid kodwa kuyini inkosi ukuba ungabheka intsha efana nawe ukuthi uDavid no khohlwa kuba yintsha kodwa kunesivumelwano noyihlo sime ngenyawo sethu uNkulunkulu akanenze omakho bazalwane ningajabuliswa kuba sesontweni kuyuseless ukuba nebandla kodwa umholi ezwele ukukhathala esontweni ngiyabona TikTok shumayela enye inyanga phela ngenhliziyo basalale phela ngaloku kuyakhuluma vele inyanga umsangano nje akubuye eceleni ukusho kubazalwane ngenza ngemsangano asishumayela iJesu amen la uJesu sindisayo ngathandaza mina babudlamini khona ngasasikhonza naye sothiwa ngathi ethakatha Thembe kushona ikhehla kushona nesalwazi ngathi inkosi into yokuqala ungamthathi lo baba kodwa akaphume badle umuntu oqala wafona ukuphumule badle ngabonga babuza abazalwane bathi ubongani ukuthi umuntu uphumile nebandla athi ngokuthi inyanga iphumile bengengikhonze kahle khona inyanga ngizongithakathe ukuthi ngishumayela iqiniso yebo ngabafika bengemele kuyinkonzo ngafika fika nengane safesa khonza bathi manje ngeke kubuyelwane ngiyabona into yakhe yendlela kaMkhize ngathi ngisondela nenyanga kodwa ukuze ngikhonze nawe kumele uqale uhle kwiposition eyiqala
Uze ngikwazi ukushumayeza kahle. Ngingasonda nawe inyanga kodwa ngimele wehle kwiposition. Uma umzalwane ukuze ukhandwe kabusha. Then musukhande wangena uJesu yenza singakhuluma. Bazalwane. Sebadinga omakho. Uzothandaza. Thandaza ukuthi uNkulunkulu siyamcela. Cela sivusele omakho. Siyamcela uNkulunkulu. Kubhlungu bazalwane. Kunesikhathi I'm telling you uyazi ukhabazela. Kunesikhathi lapho uthi ufika khona esontweni ubone no yazini. Angiyivalele. Inzima. Ibhlungu bazalwane indlela enisikhonzisa ngayo. Ibhlungu indlela enikhonzisa ngabaholi benu. Yabona uhlule shokugcina isikhathi kanti uthe ube wathi kuEfesu chapter 5 verse 15 or 16 bengaphosisi wathi nithengisisa isikhathi ngokuba insuku zimi abanye abazalwane ngeke ezulwini nivinjwa ukuthi nifebile nidakiwe noma novinjwa ukuthi isikhathi anisithengisisanga ngoba lithe iBhayibheli umholi wakhe engakhole ebubuli so umholi uma ebona kushaya isikhathi abazalwane bengangenile endaweni yokukhonza uyabubula. So ezinye zezono phela uMose bazalwane uma uSathane ezowina uMose babeyitshela ukuthi uzobala ukuthi wabulala umuntu eGibhithe ngoba uMose wabulala umuntu kwasho ukuthi uSathane akazile ngezono lezi ezicatshwa ngabantu uSathane weNkulunkulu mana nami uMose wa athi uNkulunkulu kanjani wathi uMose uke wehle entabeni ephethe imithetho ibhebhe zamanje wacasuka yabona nje ucasuka isona esikhulu kabi. Kodwa kunesono edlula zonke izono. Nalese senza ukuthi noMnkulunkulu esefikisa uMakho babudlamini esontweni bese bemzonda. Ngoba njalo angazi kwenziwa ebandleni kwafika umuntu ozonikela enake umama mkhokhele enake umfundisi. Vele ethi usefuna ikhundla ibandla limzonde limgquze ezehambe umzalwane. Kodwa siyamdinga nje uMakho. Kodwa ibandla limgquze ezehambe kuthiwa bukani uzenza ngcono. Uma elethe imvilopho okwesho umthwa kazi uyophelelaphi. No sibani bayakhathala baze bahamba kusho lokho kade uhleli nabo nawe nje ngithi uthembele kubo kanti iba bakubulala umsebenzi ngoba into elimaza abantu lento yokuthembela umuntu bazalwane ngike ngabhala ngathi ungakusaba ukuqala phansi uma ubona ukuthi labantu onabo uNkulunkulu akubizelanga batshele bafethu ngicela sihlukane singaxabani. Buzani mina buza ngireference uyazi ukhabazela mina ngatshela ama branches anginayo shayodwa ibranch. Bazalwane uMose ufile nenduku. uNkulunkulu ukhulume ngami njengoJoshua ngisaqhubeka ngendlela uMose ade eqhubeka ngayo. Uma ningeke uyazi unzuza khona ezakwazanga kubo. Uma ningeke nikholele ogcobeni lami. Cela ningafiki ngogodi. Nala ibranchini mekhona ongeke kholele ogcobeni lami ngicela engayisi. Akahambe yokhonza engahlali phansi ngase ngitshela abazali ningabuzi isho yedwa ukuthi sekhonzaphi ngoba nizobe niyamlimaza nibayeke bonke nangampela kwabanjalo angingasho yedwa ibranch kodwa ngami uNkulunkulu wangivusela omakho nje abamba ngibizwa koSwazi ngibizwa kokuthiwa nje awuze sibone ukuthi ngenzakala akaphela 2 years ngisho leyo nto kubazalwane kade bengithengele isipho esikhulu sase kitchen isipho esekitchen ifridge amakhabethe yonke into ngayithenga abazalwane kodwa ngabatsha bengithengela abazalwane ngiyasibona isipho ngiyasibona sisiyeke. Uma ningakholelwa ogcobeni lami ngoba njalo ngizothi ngikhonzisa nibe ni question ngicela niphume baphuma bonke kwasala 12 baphuma bonke ubuthi uma ungifonela babumso ukuthi ufuna ukuvasha esontweni ngithi yangikho ngisemncaba ngikhona ngishaya nje amahlombe ukuthi akukhonzeka indle esinayo inkulu kakhulu bayazi akukhonzeki vele sidala nibancane manje ngibona ukuthi lo muntu uzovasha vele abantu badlala benzani Nkosi yami. Bathi uNkulunkulu wangithwala kanti uNkulunkulu uzokwazi ukuletha omakho besikhathi ngisho ngalala manje ngivuka ngithi ngesonto ezangicanga ukwenza inkonzo benginenkonzo last week ngizoba nenkonzo mhla 24 nginenkonzo ngoOctober ngivele ngithi ngifuna ukwenza inkonzo ngibhekile behlala omakho bethu usekhulumile ubaba ngibatshe mekhona ophikisana nimcela imbhalo encwadi usiyamkhulula ngoba uNkulunkulu uthume mina angikwazi ucompromise angikwazi ukubuzwa ingane ukuthi hawu baba besikhonza nangokuyona sokhonza athi ashongo lutho uNkulunkulu kwethula thula ngoba uphuma la mhlawumbe uyendodeni uNkulunkulu ashongo lutho ku usayitshele mmethu uNkulunkulu ufuna inkonzo next week uyifuna na next week wena thula okwakho ukuzombongoloza ngoba I'm not sure ukuthi nakho njengoba ngumisela ngikuthembile mfemba nje ophikisana nani imbhaleni incwadi
nimkhulule uthi yamkhulule usho njalo kwizaga ngazi chapter 10 bani lixosha isisedelele esontweni ukuze kuvame umusa nokuthula ngizokucinga lo chapter sohamba la usuyazi uthi xosha isisedelele ukuze kuvame umusa nokuthula uma khona umuntu omelene necebo lakho hlukana naye ukuze kube nokuthula endlini kaNkulunkulu once kwaba nomuntu ozomelana nje nombono wakho mtshele ungamsaba umtshele mfowethu awuye ngashumayela kakhulu nje babudlamisa ngingashumayela ngoAbraham kanti sengixosha abanye ngathi uAbraham ezohlukana lothu uthi lothi ngiyakuthanda uyingane yamfowethu kodwa uze singaxabani sodwa inqabelo usahlukaneni khona ukuhlukana okuhle okugwema ukuxabana oza mfowethu sesiyathandaza uyathandaza babudlamini oza mfowethu khona ukuhlukana okuhle kusuke kuzogwema ukuxabana into eyenza ukuxabana ukuhlala nomuntu athi uyabona ukuthi umqondo ivision akasasupport yakhe ivision useneyakhe ivision uma kuzoba iphasi kusefuna ukutshana mina futhi akezi kuvele eshe sontweni mhlawumbe unobhala noma uhlalo noma uyini bazalwane ngibona kuleli phasi kaba zami mina ngifuna ukwenza ukuthi umtshele lalela akulone lakho leli bandla yamusa uthi mina nje usuphambana nombono waqala nje wathi bazalwane njengoba kuyiphasika mina ke angifuni umuntu ozokhokha lethi misa sometime kuyimali labantu abezile kuwo ngoba njengoba uthi mina mhlawumbe awuzushumayeze isho yedwa inyumba akazele ngokamoya ngoba uma lithi iBhayibheli zalanande uNkulunkulu wayesho kumoya wayengasho enyameni njengoba sesijabulisa ukuzalisa izingane zabantu sithi washo uNkulunkulu lithi iBhayibheli wadala abantu kumoya wamdala owesilisa nowesifazane kumoya wabatshela ukuthi zalanana nande ngamanye amazwi abantu ingakho kunevese lithi olimele emasendeni yes ngoba ke umuntu ongazali elimele emasendeni yes ngeke uzoshumayela ngalelo vesi ukuthi umuntu oyozala elimele unesithandazi no leli bandla akulone lakho elikaNkulunkulu noNkulunkulu uthembe mina ngalo amusa uthi wena sizoxabana endleleni waphinda nje ngiyaxosha siyabadinga omakho bazalwane siyabadinga omakho angiphindi babudlamini ngicela uthandaze into eyodwa abazalwane into abangayazi ukuthi emva kwale nkonzo uzobe ekhala uNsusi and akekho umuntu omele ukutshela abazalwane lokho yabona ukuthi uNzuza uzobe ekhala yabona because uNzuza uma ebona imovement ubona into enhle ubona into uNkulunkulu amthembile ngayo kodwa kwashoda abantu abazotshela ukuthi you need to serve iman of God yaserve abazalwane yabona eduze kwenu babudlamini abadinga omakho mina ngathi kuseyingane esisenkonzweni emntuba ilethela uBishop wayo ukudla ingangibona ukuthi ingane mazosangana ngiyele emuva nakuhle ngabiza usisi mina nginosisi okuthiwa nje umphathi zitsha wami ngathi sisi hamba lapha ekishini ngoba bazoletha ezongicasula la ngiyabona ngathi uma ekwazi ukulethela uBishop wakhe ngambozela lokho kuzoza ke kuzongicasula kakhulu and kuzongenza ngingazi ngivele ngihamba akhona ukuphakama you need abantu abazokuserve eceleni kwakho bebona ukuthi ubaba lento iwrong kubingenzeka hayi abantu okuzothi mekwenzeka izinto beyibone zingcono kubo kodwa zingekho ngcono kuwe babu wabo ngiyathandaza uNkulunkulu esifusela lokho